neza neza mu misozi ya Ndorwa abenshi muzi nk'indorwa za Butaro ubwo hari ku itariki ya 25 Mutarama 2019 nibwo nyakubahwa Perezida Paul Kagame wari kumwe na Dr Paul Fama batashe ku mugaragaro ishami rya University of Global Health Equity i Butaro mu karere ka Burera intara y'Amajyaruguru. Ni ukuvuga ko ku isaa sita za nijoro mu ijoro ryakeye neza imyaka 10 yari yihiritse iri shami rya University of Global Health Equity riherereye i Butaro mu karere ka Burera rifunguwe. Iyi kaminuza mpuzamahanga ya University of Global Health Equity yigamo abanyeshuri baturuka mu bihugu bitandukanye birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Kenya, Malawi, Nigeria, Ghana, Sierra Leone, Tanzania, Lesotho, Uganda, u Rwanda n'ahandi. Aba banyeshuri bahabwa ubumenyi bujyanye n'igihe hifashishijwe imfashanyigisho zo ku rwego mpuzamahanga, isomero rigezweho ndetse n'aho bimenyereza ibyo biga. Kuva kaminuza yatangira abagera kuri 330 bamaze guhabwa impamyabumenyi mu cyiciro cya Masters. Kuri ubu higamo abanyeshuri 444. Kuri inshuro rero iyi kaminuza mpuzamahanga y'ubuvuzi n'ubuzima rusange University of Global Health Equity igiye kwizihiza imyaka 10 ishize itanga amasomo mu buryo bugezweho. Iyi kaminuza ya University of Global Health Equity ikaba yaratangijwe mu Rwanda na Dr Paul Fama witabye Imana mu mwaka wa 2022. Akaba yarayitangije abinyujije mu muryango Partners in Health wamenyekanye mu Rwanda nk'inshuti mu buzima. Kuri ubu iyi kaminuza ikorera i Butaro mu karere ka Burera itanga amasomo muri porogaramu zigeze kuri 6 zo ku rwego rwa kaminuza ya Harvard yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe amasomo n'ubushakashatsi muri University of Global Health Equity Professor Abebe Bekele yavuze ko ikomeje gutanga umusanzu mu kuzamura ireme ry'uburezi mu buvuzi. Nk'uko twabivuze rero imyaka 10 irihiritse iyi kaminuza ishyira ku isoko ry'umurimo abanyeshuri bayisorejemo. No kuvuga ko uyu munsi iyi kaminuza iri bushyire ku isoko ry'umurimo abanyeshuri b'intyoza mu gukora umurimo no kuwunoza. Abanyeshuri biga muri iyi kaminuza bakaba batangaje umunyamakuru wa RBA ko iyi kaminuza isobanuye byinshi ku buzima bwabo, ku mibereho yabo ndetse no ku banyarwanda muri rusange bitewe n'ubumenyi bayungukiramo ndetse buzabafasha mu gutanga umusanzu ku iterambere ry'ibihugu baturukamo birimo n'u Rwanda. Ntitwakibagirwa kandi kubabwira ko ibirori byo gutangiza impamyabumenyi cyangwa se impamyabushobozi kuri aba banyeshuri bo muri iyi kaminuza biri bube kuri uyu munsi tariki ya 25 Mutarama 2025 bikaba biri bubere muri aka karere ka Burera umurenge wa Butaro nk'ibisanzwe. Natwe nk'Ingiro TV turahabaye tuzagenda tubakurikiranira byinshi bizaranga ibi birori byo gutangiza impamyabumenyi kuri abo banyeshuri. Icyo musabwa ni ukuguma kuri channel ubundi tukabagezaho za ndani zigezweho umunota ku munota, isegonda ku isegonda. Turabakunda cyane. Izi ni mikro z'Ingiro TV, ngende Nsabimana Cedric Rukundo aka NCR i Butaro mu karere ka Burera. Mugirire byiza, asante.